Here we go. Gue belum pernah mainin ini ya. Kalau dulu gue pernah mainin Final Fantasy itu yang kotak-kotak yang ini guys, yang dia naik robot gitulah, kayak robot metal slug gitu loh guys. Gue lupa itu Final Fantasy berapa. Ntar kita coba cari ya, mainin lagi. BTW nanti gue tanggal 31 ada wisuda adik gue guys. Kayak gue nggak nge-lab deh. Dari kapan ya gue nggak nge-lab ya? Soalnya di Semarang kan, nginep gue. Gue juga prepare beli buat wisuda. Tapi terus gue ini juga pulang ke kampung juga, nganterin bago balik. Terus seminggu kayak gue di sono, tapi gue usahain gue nge-live guys game. Tapi ngecek koneksi dulu ya, kuat apa kagak. Terus gue udah spend duit kagak ini bisa nggak nge-live di sono. Wih naga nih, soalnya ini di sana tuh aneh, kalau misalnya malah susah. Kalau misalkan suaranya rada ngadet-ngadet, kasih tau gue guys. Soalnya ini gue enchant sih itu loh, jadi HD. Takutnya nggak kuat sambil nge-live, takut ya. Kadang suaranya doang, ininya mah kagak. Copyright sih ini pasti, cuman biarin aja lah. Tergurus copyrightnya. Let's go, restart. New game, let's go. Japanese Kana. English lah Jasu. Wah nggak ada namanya ya. Autoname siapa guys? Doma, Bix, Mikoto. Ada nama-nama Jepang ya. Gangsu, Gangho. Wah, lah top apa anjing? Wah ini namanya bisa diganti-ganti guys. Asal aja ya. Witch, Pak, Argus. Kayak gue tahu Argus namanya. Oh, dari awal ya guys. Jobnya bisa diganti guys. Nanti bisa ganti-ganti gak ya? Kalau kayak gitu warrior, mong. Aduh, maling butuh gak sih guys? Kayak gue dari kemarin jarang maling deh. Mending ganti mong aja gak sih? Namanya ganti guys. Ini kita ganti. Oh salah aja. Namanya kita ganti ya. Pengen gede mana? Terus ini gue ganti jangan pak. Paka. Ntar dulu guys, ini bisa diganti kayak ganti mong aja guys. Namanya siapa ya? Siapa ya guys? Maybe oke. Salah guys. Aja ya, namanya Edu.
Ya nggak bisa. Kurang anjing, gue mau Eduardo namanya guys. Udahlah, nama-namanya jangan sosok keren anjing. Jangan sok keren cok. Buat apa tol? Dah, ini namanya salah. Tadi ya gue mau pakai nama asli aja, maksudnya biar gue tahu karakternya siapa aja. Cuman ya udahlah. Ini cewek ya, namanya gue lupa hapus. Dah. Ini oke, gue tahu namanya. Itu dia boy. Don. Udin Ujang Siti Kinoe. Let's go. Warrior mau. Ini gak ada lagi guys. Apa nanti bisa ganti lagi nggak sih? Tip kayaknya nggak butuh dulu deh. Udah cukup lah ya guys. Let's go. Yes. Oke, gue teratas aja dah. The winds die. Angin mati. Anjay, kota-kota ya. Ini gue main versi PSP ya. Kalau yang remake tuh katanya lebih bagus guys. Ada awan-awan, cuman kita mainin DOG ya lah ya. Nggak ada OG sih, ini jatuhnya 20 anniversary ya, kalau nggak salah. Versi 20 tahun anniversary Final Fantasy. But the people believe in the prophecy, patiently awaiting. Kelamaan baca Jun. When the darkness fell in the world, for warrior of light shall come. Tiba-tiba jatuh dari langit. After a long journey, for young traveler did at last appear. And in the hand of each was clutch kristal. Di sini mainnya pakai kristal mulu ya. Kayak sakti gitu. Aja guys, di sini 60 fps loh guys. Gue nggak tahu kalau dulu ya. Apa nih? Tiba-tiba di dia aing. Oh, nggak ada bro. Ordinary clothing. Set dulu dah. Configuration. Dash on lah. Cursor default memory. Reset speed. Bikin gak sih guys? Video color. Ini bisa diganti guys. Gak usah deh. Language setting. English. Oh bisa diganti juga. Alright, here we go. Set dulu. Let's go. Anjir, gak bisa main pakai analog, cok. Wih, 60 fps guys, sumpah. Keren. Gak tau ya kalau di YouTube 60 fps apa kagak. M2. Ini kayak di bawah deh guys. Your Majesty, we cannot be certain it's the warrior foretold by the prophecy. The king
Waduh, harus ngebiasain pakai D-pad tuh guys. Chancellor Garland, a knight once in His Majesty's service, has abducted Princess Sarah. I ask for your aid in the name of His Majesty, the King of Cornelia. Garland has taken refuge in the Chaos Shrine, which lies to our north. The bridge leading north was lost long ago, making passage impossible. If you can rescue Sarah, I will have the bridge rebuilt as a sign of my gratitude. Kan suruh nyelamatin Sarah anaknya ya? Oh, bukan guys. Go now, warrior of light, and do not fail me. Anjir, rada diktator guys, gue udah lihat. If you stray from your path, try talking to her. Kayaknya gak enak deh guys. Tadi dulu. Ini di off aja dulu. Kita bisa lari kan? Oh gitu. Ini apa guys? I want my sister. What the fuck? Come on guys. Ini gak bisa pakai analog anjir. Kita harus keluar ya. Di sini ada apa guys? Oh ini bininya ya? Iya anaknya cowok Sarah. Ada sesuatu kah di sini maybe? Cek it dulu ya. Explore dulu guys. Siapa nih? Lady Sarah. I will, but I try to kill you, meh. Anjay. Pegaya lu, Jun. Keluar dulu nih, guys. Gue mau belanja dulu, bisa gak sih? Ini in. Ini isinya apa aja, guys? Oh, ini tempat ini. Ini apa, guys? Gak usah. Gue tuh udah mastah aja ya. Sorry to say. Apa tuh? Ini tempat apa? Sleeping bag. Oh iya, Pak. Final Fantasy bisa bikin tenda ya? Iya, Final Fantasy bisa bikin tenda guys. Ini keluar coy. Ada tempat beli senjata kah? Duitku berapa guys? Gope. Dan caku. Bisa pakai hammer guys. Ini murah-murah nih. Beliin satu-satu kali ya. 8 jil doang ya. Knife, gak usah. Staff, beli satu-satu aja dah. Repair 1, hammer 1. Coba kita equipin dulu ya.
Apa dia gua kasih hammer aja guys. Jangan ya rapir. Terus, wah ini pakai stop cok. Halo Rekazan. Oh my god, ini nambah 9 nuncaku. Terus ini gue kasih hammer aja gak sih? Aja hammer. Apa staff kayak? Jangan deh. Anjir ini lemah banget cok. Dia kekasih status gak sih Jet? Stamina itu defense ya? Wah ini lemah banget guys. Itu satu anjing. Power of Light versi Sunda kayak ini Yongskro, Siti, Kinoy, Udin, Ujang. Bis namanya bisa ganti-ganti guys, jadi nggak ada pastinya. Gue kasih nama ya. Versi gua kayak ini bakal gua kasih. Beliin lagi gak sih? Beliin lagi lah guys. Oh nggak bisa guys. Udah bener aja. Cukup lah ya. Di sini nggak bisa dua tangan. Aduh nggak bisa pakai analog, lupa kebiasaan. Aduh beli clothes, beli dua. Hah? Beli satu aja. Udah bisa guys. Cara ngelihat statusnya gimana guys? Gak bisa. Gak bisa. Dibeli satu. Dibeli satu. Nah, cukup. Kita equip dulu. Oh ini ya. 12. Alright. Lu gua kasih letter cloth. Alright. Wah ready nih menguasai dunia gak sih? Asik. Ini teh itu item. Ini terus cek dulu lah ya. Sini ada apaan? It by service do not lose her brave warrior. Itu buat apa guys? Ini apa lagi? Oh ini magican ya. Oh iye. Beli semua gak sih? Ada White Wizard. Gue belum punya White Wizard cok. Belum kebuka. Nanti bakal kebuka kali ya. Jopek kayak Dust damage. Perlu ini protect, ini blink. Kayak blink nggak perlu banget dah. Bisa gak guys? Mentok lagi cok. Habis ini duit gua. Sumpah di layar gue bagus banget guys. Gue enchant 1080. Gue gak tau kalau di YouTube ya. Di Slipkey nggak perlu deh. Bagus banget cok. Thunder. Nih gue bingung nih, fokus atau sleep. Buat main ngeselin sih fokus ya. Lah let's go. Kita balik. Terus ada apa lagi di Siege? Gak ada ya guys, udah habis.